Forte aplauso para María Camaño. Que tal, María? Hola. E que nos vas a cantar hoxe, María? Wrecking Ball de Miley Cyrus. Guau, apunta alto tamén María Camaño. Pois María desde Corcubión hasta canta con Ames. Cando queiras, María, forte aplauso para ela. Shade of hearts and vainly jumped, never asking why we kissed. I fell under your spell of love, no one could deny. Don't you ever say I just walked away, I will always want you. I can't live a lie running for my life, I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never felt so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wrecked me. You high up in the sky, and now you're not coming down. It slowly turned, you let me burn, and now we're ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away, I will always want you. I can't live a lie running for my life, I will always want you. Wrecking ball, I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. I came in like a wrecking ball. Yeah, I just closed my eyes and swung, left me crashing in a blazing fall. All you ever did was wreck me. Yeah, you wrecked me. I never meant to start a war. I just wanted you to let me in. And instead of using force, guess I should have let you in. I never meant to start a war. I just wanted you to let me in. I guess I should have let you in. Don't you ever say I just walked away, I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. I came in like a wrecking ball. Yeah, I just closed my eyes and swung, left me crashing in a blazing fall. All you ever did was wreck me. Yeah, you wrecked me. Yeah, you wrecked me. Ai, non, en serio, tes unha... É que estou pensando en como decircho, pero é que dá igual, é que está genial. No, digo, decircho para que mellores, pero que non hai moito máis que mellorar. É que non sei se sonou moi ben polo tema dos No, no, días e as distancias e tal. sonou genial. Distanciaxeste o propio. Está ben. Para- No, quer decir, tes unha voz super redondita, super así calentita, despois tes un aire que sale así nas voces suaves, moi chulo. Agudos e giros perfectos, a pesar dos nervios. E a primeira vez que subes tamén ti, non? Sí. Caramba, pois Noraboa. increíble, noraboa. Forte aplauso para outra María. Aparte, María, que efectivamente trae María Camaño
Que trae sorpresa, María, ademais. Vente, María. É que María non subía porque non escoitou os aplausos, basicamente. Claro. Hola. Hola, que tal, María? Mira, que canción nos tes preparada? Porque abriu a boca xa o xurado. Me quedo contigo na versión de Rosalía, pero como non me gustaban as instrumentales, vai a ser a capela. Vas cantarnos a capela. Vas cantar a capela, escoitei ben, non? Sí, sí. Sí, vale, pois imos colocando o micro. Prepárense para escoitar a capela a María. Forte aplauso para axudala a levantar esa voz. Veña, María, dalle. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo ay, amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos, ay amor, me quedo contigo. Soy muy feliz. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libres el vuelo para ir a otros nidos, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mis ideas, que yo sin ellas soy un hombre perdido, ay amor, me quedo contigo. Sentirme en tus brazos, que soy muy feliz. Sentirme en tus brazos, que soy muy feliz. Eso lo puedo decir, wow. Non sei a quen lle toca das tres. Madre mía. Non hai cousa máis complicada para un cantante que cantar a capela. E se me preguntan que puntuación lle posa esta chica no respecto ao sentimento que usou para cantala, non podería poñerche superior a 10, vamos, porque é increíble. Bueno, a vista está, non? Os aplausos, pero é que é increíble. Tes unha voz, miña filla. Gracias, gracias. Solo che podo decir felicidades. Vamos a pasar a final, 26 de agosto, esa maravillosa copla María Salaño. Vamos a ver. Me quedo contigo, María Camaño. Outra María.
esa canción a capela. Esa canción que nos tan chegou fermosa a capela. Desde a Costa da Morte. Me María. quedo contigo, dende moi lonxe. O seguinte vai a ser esa rapaza que veu a calmar o xurado. Noelia Turnes. A afillada, eu escoito Afillada. o padriño berrar desde aquí tamén, Ese padriño Venga, orgulloso. Noelia. Noraboa. E para finalizar, para a nosa forma de ver, mellor que nunca, co rexistro perfecto para ela, Ainhoa Conde. Noraboa, Ainhoa, aí ven Ainhoa tamén. Noraboa, chicas. Moitísimas grazas, Noraboa. Non marchedes moi lonxe, digo por a todos que logo hai que sacar a foto de familia. Un forte aplauso para María, si podes subir, María. Oxe, que canción tes preparada a primeira desta final? Unha de Gris, Unha de Gris? Hopelessly Devoted to You, Vale. de Olivia Newton-John. Estás listísima? Sí. Sí? Forte aplauso para María. Veña. Veña, María. Guess mine is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no getting over you. I'm just a fool who's willing to sit around and wait for you. But baby, can't you see there's nothing else for me to do? I'm hopelessly devoted to you. But now there's nowhere to hide since you pushed my love aside. I'm out of my head, hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted. Hopelessly devoted. My head is saying, ooh, forget him. My heart is saying, don't let go. Hold on till the end. That's what I intend to do. Hopelessly devoted to you. But now there's nowhere to hide since you pushed my love aside. I'm out of my head, hopelessly devoted to you. Hopelessly devoted. Hopelessly devoted to you. Que tal, María? Que de canción decidistes para rematar e para, además, clausular esta final? Pois outra dun musical, Sí? de The Greatest Showman, Never Enough. Vale, pois cando queiras. Forte aplauso para María, veña.
Let it stay this way. Can't let this moment end. Set up a dream and then getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand. Will you share this with me? Starling without you. All the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Hours ago are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough. All the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Hours ago are still too little. These hands can hold the world, but it'll never be enough, never be Sí, collo o micro, ven. Eu non vou dicir nada. Inés. Eu tampouco digo nada porque está xiando, a mellor neva, entonces non vai a ser que falemos demais. Entonces non digo nada porque mira, esta categoría debe ser que a xente ten ganas de que acabemos, porque subiron a bailar, saliron a bailar, agora póñense de pé. Bueno, tranquilos que xa vamos acabando, vale? Non che teño nada que decir. É que non hai nada que decir. Manda nabo para deixarme a mí sin palabras, Cuidado. Xa van dúas, calaron a Noelia, calaron a Inés. A ver agora que facemos. A ver o papelote. O papelote era para nós. Vamos alá. María, digo cheu, moita sorte, vale? E moitísimas gracias. Veña, graciñas. A palabra ten ao xurado. Vale? Mozas, Me toca a mí. Mira, de primeiro de nada quero vos decir que, como dixo Adriana, sodes todas ganadoras. Todas. Porque fixeches impresionantemente ben. Pero hai que deliberar. Sí. Ojalá non houbera, porque que presión, pero bueno, xa non vos fago sufrir máis. A ver, como finalistas da categoría Senior do Canta con Homes 2023. Ai, que ben o dixo. En cuarto lugar, Ainhoa Conde. Un aplauso para Ainhoa. En terceiro lugar, Noelia Turnes. En segundo lugar, María Salaño.
Noraboa a todas, que sois unhas cracks. Vamos a anunciar ahora a ganadora da categoría senior desta edición. Redoble de tambores, por favor. María Camaño. Ana Paz, por favor. Forte aplauso para Ana. Hombre, hai cambio na cesta saludable. Vai a subir o alcalde, Blas García. Que non contaba con eso, creo, tampouco. Forte aplauso para o alcalde. Cesta saludable para María, vais a entregar ahora. Blas García. Mira, a colección das cestas está ali. Chamamos tamén a alguén da Xea que lle vai entregar un vale por 100 euros para mercar aquí no Concello de Ames. Jorge, mira María, un vale para comprar aquí no Concello de Ames. E tamén o vídeo que trae Rocío do paso de María por Canta con Ames. E agora, o outro premio que vai incluído xa en todo isto que te decía antes, o domingo tes que volver, porque canta o Olympus no Milladoiro e ti serás unha das teloneiras da Olympus. A voz desta moza deixou deslumbrado as membros do xurado desde o primeiro momento que subiu na primeira fase de preselección, non? Puxéronse nos os pelos de punta a todos. É unha voz desgarradora, que lle sale, non sabemos de onde, pero, bueno, van a comprobar vostedes agora mesmo, por si mesmos, Pediría un fortísimo aplauso tamén desde Corcubión hasta Milladoiro, María. E que canción preparaches esta primeira, María? Love on the Brain. María é evidente que está un pouco nerviosa. Un forte aplauso para axudala a soltarse neste escenario, por favor. E María, todo teu, tranquila, que ti podes e sabes facelo moi ben.
and they keep scorsing my name.